peace na vakathing. Matthew 5 sa kalawata ko irasanta utataro ni rabaka to kay merlubinikalo. Blessed, ngona kanabawando man Amplified Bible. Blessed, spiritually come with life joy in God's favor, are the makers and the maintainers of peace, for they will express his character and be called the Son of God. And I want to an Amplified Bible. Kalau nga tayo sanda tataro. Te digo, kila na singa ko nung to, bakay kayo diya naginto na siya. Nito lang ko ya, kila insista ya. Ako ya, kanggo kaya tulu talanto na bale ya. Ngayon talno tak ni talno ha. Tatasar ng balitikin na to. Kaya tiko viko, ng bulan ni buwan ni alotambo. Kaya tukuni tingo the peace on to na siya. Goro ko ya, kuntar lang taka. Kantar sarang bos ni kalau may mabinakan ko, tarla kantar lang mo di. Kantar marro ya, na bos ni kalau sa, ya, sandaw tataro sa ratungay kya. Sa kalungata, bersandaw tataro, rabato kay. Blessed are the peacemaker. Siya nga ni bakayang kay malekabiko, ni sa serkali mo ko ya. Koto tinga na lotia durutali balea, ungkir rotali, dilitan lo tekin to bada. Kau di sana nak zakat tunga, batangan dia tiwi kandar na bakathing. Ndau tataro, kasaray na ito naka, nina valatakin na nambula tau mundo yang dua, iko molinga ni kaloya. Tataro, blessed are the peacemakers. Rungot talaga na bawang dawn Amplified Bible. Blessed spiritually come with life joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace, for they will express his character and be called the Son of God. Sa kalunga tayo sa andaw tataron, narabato kay merlubi ni kalo. Roma, tinikarua, tinikawalo. Kaya baka sarawa, mondo baka tabalea, me pilomani, kair na tamata kaya nga. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Tole mo ba tabalea? Mondo tiko baka bibinakati. Kakuna tabalea mo taten. Saan daw tukuni? Nanonda sa kay tigibo na isunusungalo tungo na matay ni singa. Kuni tatay indora tamata. Asa daw kadi bagito na bising. Sing madalong daw walot sa kadi bagito ng akina. Tabilo man ni bakalebu. Kakuni tatay indora tamata. Asa nga nituntia merong ito may kadi bagino tuirara. Nakaditi komenda buwan na buwan ni alotambo. Efeso ase bati kine tolu. Do ngoma to sarama do marro na loma bati ni alotambo. Ni do sabaudi bata ena baby nakati. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Do lakatingo kena peace. Peacemakers. Matay ni Resolo na ika. 5 tini katolu. Kamando bakaroro takira kalau mani rabagale busara ena buku ni non razakzaka kamando baby na katiba kai kemundo tuna kana ibola tambu babalangi and to esteem them very highly in love for their work's sake, be at peace among yourselves.